Thomas Jones, they do real crowd in Kynmaw. Matibane kinamiste, latik tinrutungin penne. Kalaway kasyong hanginin ta, ontang banon kerwi bakra. Kalasay kamday kajimudu, higat yang ikinang saindu. Ka Sengkinong Thokot ka Khasi Authors Society KAS Snat Jawai, Ringkat ka Jingtoy lang ka Thomas Jones Synod College Jawai. Kala rakhe ka Jingdap Shispa Prapu Arsnam ka Jingwan U Rev Thomas Jones Shari Khasi. Da ka ba pelong ya ka Lempung Yamir Jingtem, Halor ka Pang, U synniang U Thomas Jones Shaka Jat Benrio Khasi. Ya ka Lempung Yamir Jingtem, Lapia Haki Ar Benta. Hakasian syong ka baningkong, ya ka jingyalang la penyat da ka kong renda manla kongla, Joint Secretary Snat Jawai KAS, bat hakasian syong baar ya ka jingyalang la penyat da UMM Thayang Vice President Snat Jawai KAS, hahol ka Thomas Jones Synod College hakasngi palay. Hakani kasngi la donlang ukongsan Reverend K. Pariat, Senior Executive Secretary KGP Synod Mingi. Kidekhat ka KAS Shillong, Jawai, bat Klirian, u Principal ka College u Dr. DG Lingdoa, kinong hikay bat kisamla puli ka College. Kirio Shampang kibala ay jing batay kilong u President ka KAS Shillong u Dr. DRL Nonglan, u bala batay halor kapang u synniang u Thomas Jones shaka thoh Qatar. Bat u Reverend HCT Sumer, u labatay halor kapang u synniang u Thomas Jones shaka imlang sa lang. Kumpang niu riu krang ula synniang bantunne ika thoh Qatar ngasno ba nangba uni uwanra banginang ban kup kijang jibitna kirong ke pher hagari ba ka benriu ko jongi langba jagung ngasno ba kong kali ka society la ka kasi atau society kadai kan non simti pateng bantunne ya ka burom ya ka niu riu krang uwanra nagabdaga di kari kasi jantia bi ya kijongi namarata ngasno tang sintene nagda jaupi ki nong tho kot thosla jogari kari kasi bi jongi ki nong tho kot kide ki len jari ki IT li laga jogajim ki ba prungot ya ka por ki ban dhut khoi ban tho ye jing tho ki ba krang ban pemilu ki hakikat Islam. Kita kiri wat punya, kiri wat yang kecil, ban sem ban lap yang kecil, ban pau yang hakikat cinta di bagian, ban ndah apa kita pau hakikat cinta di joki. Nama kata ni sayo ban puli, kumbang yo ban puli muntah. Ngasno nama kata kong kacak benriu hi barok kawai. Ngasno berpau yang inti nak Khasi atau society kalau sedang ya isna kalau pir yang isna terikan juga kumratan snow hantai haklirat bakum juru hangi hajwai. Ngasno bertaran bulan kami diu Islam jaga cak benriu Islam kacak kenjar Islam keridi rustur Islam katin katli, Islam ka burom ka kon. Kabadai lamba kali ka Khasi atau society. Nyasko bang lamba dai kani. Ase ki cinta bila se kalabam kunno. Dai lamba ki ka cinta ka rabba jauh kali ka society. Ase kalabam ninang krau baka jakin Khasi demi
Nasu kena cibone ke jikran jadi Pak Khasi makan drone makan logo wei kindi kita negara India bagi jui kita bagi ngelakkan dalam kam ya kampung makan di malam ki jingkran but ki jingtho halor ke jingem but ke jingtrai Thomas Jones missionary banikom jaga Welsh Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society Syari Khasi kila buon bha hanai dam kam sho ban tho bian halor jong puni puri krau kapang balabu na kabuta gini kapor kalong kebadan kam banyatai banyatir hapdeng upai Khasi bayar sitelo hadini ke jikran shwa ban pai so synniang Thomas Jones bola penyo ya ke jad beli Khasi ngan kertian den shwa se ka thmei jomo ka jintep ya ka thmei jomo ka yarap sibon ban smotho ya ka jinglong jingem u Thomas Jones shwa bunwan seri Khasi kumjuro ya ka jaga bu yen hapdeng ki Khasi but hapdeng ki jingten jo ha ka kiti ki English kata kalong ka jingmu ke bangan tua ya ban ra ange ladang itu ka thmei jomo ngintep kabakumno ulong shwa bonwan sini kei ke kerdan jomo bat haba ura dan hangmiro kei ke kerdan jomo ha ke jidai bat ki Khasi kumjuro ha ke jidai bat ki English tunya pai mata shaka thmei jai bunreo apa pai shaka thmei jai bunreo u Thomas Jones today na kata ka jai bunreo background dai balatep kom ki Celts Dena kata jai bunreo Celts ki bahado kaspa snam bahmreo edi ki em baki buhai snong yakawai teri he bayar kata dari ka bamenta gitep kom ka Great Britain lahir thma yaki daki jai bunreo Saxons but Angles ki badaki time Germany bashatei lamsep ni komta ki Celts kila Henry segi jaga dom bajrong jong ke Great Britain marpersa jong ke Ireland bamentan dei halor jong ite ki dom bakila banbat ye ke jinglong kerpan badan pene pensa yala ki riti ilustur tat hadu ke diwan gartma ke jong Edward banengkong agasnem khat arspa raposau eti u Edward benkong urai usem jong ki English urai usem jong ki English u bala be yekini ki Celts nak tu ki bentai jong Great Britain berapawai but bagi Celts kila sa no tang hijrom jong ki long penong ka kut baskem hanta dan rei kasna khat ar spa proposal edi u Edward benkong urai job ka jingjob Kalau rise dan bagi Celts kita nak apa lagi sosial jom ke English. English kena kat ikni Celts, dah kemudian German Welsh. Welsh yang kebar hadir lah Anglicised dan dia penong English no Welsh. But we tip menta amshu ki Welsh right ki Welsh. Kemudian Welsh kamu foreigner lane Mandarin. Kamu ba Welsh ro la dagi pai sa di mut tanrai jom kemudian German ti kamu ti Mandarin. Ti kini ki Welsh Thomas Jones wan nagata ka jan reo. Kata kadi ka bagi dalam banten kom ki Khasi. But Edward bankong ulah correctly ya leveling up Groford udai usiem John kata kejat Celts bakhado bagi masa correctly la radio tri jo baru koi ke London but Edward bankong ulah thong yo khon jong badan khat news nam bahadian latip yu kom Edward baar Bandong Prince of Wales. Kalau kerkam nado kata or haduk menta ba lagi thong yu kunsiem jom ka Kynmaw bilat dari British Empire ga kunsiem. But Prince of Wales
ni day basung tho ba day Welsh uday English kamu ki English hadu mentaro kimpat ai yaga katsiem ha ki Welsh kira sensia hadu mentar but kini ki Welsh hadu mentar kira mam hapo kaji sensia jom ki English kira yo katu kati kaji maloi handrai kira mam ki hapo jom ki English ka history ka yato ba hadu ka spas nem ka khatra kata pun ba ship spas nem shwa ke jiwan Thomas Jones seri Khasi Bajantia, kari Wales, kalalong kari kabadum, kari kabakerdo, kari kabaduk, kari kaba mat iki sigon ki jipang ki sitam ki klam ki babon rukam kadau kalong ba late merawi ki ilhaban shongwai hala ke jogari welsi kamat ki mender ki English ki lakri no ya khandau siap but ya ketien Welsh la pendo no na sim penangkam kum ketien sorka kamdai su ka official language ke English kala long no ka official language la ne ketien sorka hai ki jaga jom ke reveal so kum balong ya ka reveal baro kawai ki wat kinomba kum ka Montgomery Shire kabari ka nomba papaunam South Wales but ke Liverpool kabalong kanong ba papauna North Wales kini ro hado kisnan ado ketika spas nem ke bakat kendai kira mat ki klam bat kim patla ban yo ya ke jingada lagi por start sans ban tela kami itu ki jing pangklam kadang nom hi kumbalong hari kasi aga ba kira mat ke klam hasora bat ye ke klam hasilom hai ki kisnan kat prospa reply but kat prospa nyok kendai hai ka ba ki spangot ki hajamut ki breo kelayam menta ki Khasi lesi kimla ban kim smona ban nget ban ong ba ki Welsh hadu ka spas nem ko kat kendai ki sadin ko ta kilalong ki balaya sa Francois ka jing sa hirt mai ki English Hendak kita berkira syak jauh, jalan no tan kinong bola jauh ke English. Mendan syuk di school, mendan syuk kiseng buat kita balang jauh kiro lah pendu no. Kata ke nasapoi sih kata ke bentar. Di kalau no ke jad bendu ke bendum bah, bat ki tan kum kinong sawai ki kimla syuk ban kai ban patengro. Kata ke dong ke kerdan imlang salang jauh ki nong Wales lani ki Welsh ki yim jom ki nong kendom ki long ki yim kendom ki ba betul banyai batadem nakat bay ki kendrong jintia ha kendom buat ki yim badan ar lani lai kabra lani sikabra nanta kibu pan hakrum jingtia kimdan duli kimdan suki kidan de kikenja senduk baki lengkenat lai kijat nanta kirisnian hasenda yen tek kum ki Khasi jong indai nanta ki imlang salang uan U Thomas Jones katakan ke jinglong jong ki Welsh hadu ka spots nem ka ba khat khandai like no hai ki ki jakasor ki ba ki dan ki English ki ba let's say kala penbiang ka kam ka jingtrei ka bella ka trei ka kam biang di kam yo kam de malumala u Reverend C.L. Stefan u missionary ba ka headquarter jong u kadai hamnong mai kam seru na mai ran ule jingo ya ko is nong marmor hajar nongston but urunga ko ge ye usa anta umur banto siti ndam ye tu Kynmaw yang rila jam bakarong kum kata ga ye hamarmar tiu ong map ya I right standing na tho ba yen namar kundan ye tho pentip setai mangadan hamarmar kumta ti kata kalau ke jing Muslim jom
ke imlang salang ki Wales bat ki Khasi. Thomas Jones wan lagi badok upa jo Edward Jones udai tang unong bela nagawi kanong kanong brother kiong kataris nong jo hajan biru but ulalit wat bela bat ki gasem jom u barok wai la yalam de kalok bat ki kuan bentuk Thomas Jones siya nomba Liverpool ka barong ka katlien ka betleha nei snu bok hantar umyo ka kambala ko te bagian kumta hajin katu ka sna ulawan 5 years of brother but ula simwai ya kawai ka karkhana but ka farm di hanta Thomas Jones uyoban reye ka farm but ka karkhana jomukpa kumba khat news na le umyo mai school ba handai ke tresi tam ke mina chumu ka pen yo ayu ya ke kedan habo lapas ya ka bats ka ban kom jom ki khna uli theology ha bala ula yo ya ka nam reverend ha ka shidrik jombo January jo ka sdam khat paspa somehow di kumta uni Thomas Jones hakman joki Wales di joki Welsh ulalong ubadan burom hanrei hakmat jong ki English pat udang rong ki tang umenderi ubriu boko yani ki Khasi empat ki pareng jokot menderi ki kot drive tambah habsa sencari ki yaki Welsh lakot Welsi lane menderi kata kedai kekedan imlam salam nak bau Thomas Jones one Laseng ya Khasi Thoh Society haga khatway tarik unai nur jogas nam khat kendai spa hinyo ko kendai taki kendai ngot kinau tho kinau riu krau grang ki maudong jogas seng jong tho khat Khasi Thoh Society kita gelong babu BC Jirwa Dr. S. Gulstan ba LG Sulai ba Diti Lalu ba X Melim Ngam ba K. Raptham ba X Wajri ba K. Brunorum ba Iblu Tukar na kini ki kenayut nyawut kindan su bani hangni asla kutai sajak arut kibrangdan bani minta kata kalong iba K. Brunorum ba Iblu Tukar lada iba Kynmaw dulu nimso nagar bai be inyang baning ini thu lem ye gue ni ki khot ba seng ye Khasi Thoh Society so ha ke ki thu lang hang ni Basically paket kathong je Khasi Thoh Society kalau ban penyiar ya kaktin Khasi ban penyiar ya kaktin Khasi di ban penyiar ya kaktin Khasi Khasi Thoh Society ni pelong ya ke seminar ji ko ada ji penisap top poetry ji penisap top essay but kiwe kisah bagi kon samla kidon Bat kita juga juga thok komplikasi kidon jaga sah bantu. Lala berpelong ruk yang kecil kasih. Takdir sendok jaga sorga Meghalaya kasih follow it. Haga berbeni ya kan nafsi vision nak sautari guna jamang kasih mahajasan. Pada minggu kikendor berpenukam yang kaktin Khasi ke surga kau benai ni kasnem hajar kera buat dia lah kasnem berani pelan-pelan yang kejing itu yang kaktin Khasi mungkin selap lang nak minggu ikendor bingina panto dah Khasi cek ke surga nalu hadu unesik lebar along with so comment but gabas so down the jini ko bajan but menta ila iksa but berung yang kecil Khasi agak kadet ko pra joga rigi senja joga India
Nila berlong itu ki jira mai dirali atli yang dia selo. Sibun nang ni jawai kiriat kirawan penyesalan persianan ini. Kalau bitingale kabajok. Iong kabajok nama itu bitingale bijongi. Sorga jala kasim kia pada pas itu solution pada itu nol kasi pada pa yang siapa saudara kami nanti dari. Nah kalian jemi kau kasih jemi nak tahu kot kasih atau society. Ni kot yang dia terang berjika sanang berjoki. Halu begini lah berpenrung yang kecil kasih harga kena berperan jogri sejak jogri India. Dikungu punya kerjaan berkudu punya terang bagi. Kebanukong kalau punya terang bagi hati kuat baru bagi ngidon kang yang kerjaan di terang jogri. Pembentang kebakrau kebaan kalau bapin bermi izin tok jogri. Lembah di lat saya kubur. Bantu Kynmaw, bantu sil, yang kesorga adalah bahkan cenderung. Jadi sedari, bangi cuno yang ngertiin kasih, berperung no yang kasih, kata kerja kera, jauh ini sejak dari India. Nangka, bila banyak mi izin tuak babun, izin dawa, om tang nakasay nasi otho society, lepi. Pidon yang hok bandawa nakasorgar India bagi cuno yang kerjaan kasih away di berapa hari India. Ingat sekarang pada kejadian terang macam ini. Orang perlonging yang ada macam ini kebaca ban kabastet yang kerjaan real. On itu lada kecil, kumba kecil kau, haba kecil, kacang beri. Lada lalu kecil kasih kecil berperang terisi sejak dari India. Baru kau ke India itu ini kantip ini, kau kecil beri kau berperang. Katakan beli, lu sibun. Ilat kena dia ni kau percaya kerja apa? Apa lo tidak? Pagi saya sibuk di mentori, lembah anjing rum, jawab tin kasih, harga kerja perang, jawab berisi sejak hari dia. Shai chon ka toka nang badan mil kang nang shai ka nakirana chon kinong Khasi iprajabing ilanang ni Thomas Jones they U Rev Thomas Kynmaw matibane Shai kamde gajumudu tidak yang inang saimu. Khasi ano kalas ang ser, ako burom kalas ang
cần lại kim nhau buồn đừng bắt đi mong về kỹ tốt cái cả đi và vẫn lên show vẫn cả tim vẫn nghe cả đi yang dino aku kun kari Thomas Jones they do you proud in Kynmaw matibane dinamiste lagat ditutungin penne kalaway kasyong hanginen ta Otang Bandung kerwibaka Kala syai kam day kecimbu